Emyaro eteganisiibwe harimu Kahendero, Hamukongo hamwe na Kasenyi erikushangwa aha nyanja ya George, Katwe hamwe na Kayanja erikushangwa aha nyanja ya Edward hamwe na Katunguru erikushutama ahari Kazinga-Chano. Kasasiro omu kyaro kyaitu tugerezeho nk'aitwe nk'abebembezi baitu somehow somewhere nitwika tulemerwamu abwaki. One, people they are not sensitized or people they are not oriented about healthy concerns. Kutwatayira omwaro gwa Kahendero gurikushangwa mu town council ya Muhocha twashangayo ekishani kibi kandi ekirikusingaho aha myanya endiijo. Ebintu ebitarikujunda ebirimu amacupa hamwe n'obuveera binaganagirwe aha myaro obwo byingi birikuseeyeya aha mutwe gw'amaizi. Ensonga y'obucupa bunu n'ebicaafu ebi deno omwaro gunu gwetu kurangu gwaterera neto kusanga nababalia nketa bakuswa mu nyanja munu kura twarwara burwara bwa birazia kusanga nebimu arimo buhuka buno bukukira kututuriza muno obuhuka bukuburi basire mundu nkogu n'ebicafu ebikuba birimu otene boots. Matiti yona omukugu ombyobuhangwa yaterera omuranga abantu abakushiisha enyanja bakunaganagamu ebintu ebitakujunda bakujangwa ekine kyakabi aha byenyanja kandi ekyakabi aha magara g'abantu abarokushagikwa amaizi aga. Manyani kivera ky'amasa ikanze yenda ekiriyeko yamanyani kicupa ky'amasa ikanze yenda ekiriyeko neryo okwa bicupa ebi n'ebivera ebi kukabe kunimulwa ekyangenda huramwa ngobuto kutse harmful substances ebi eshenyonyi kutse amahere kutse ebindi bisoro ebi bekaberia neryo ebyaleka byakoreki ebyahora bekabya mabehora obutukabisitwangatisha koreki isitwangatisha bibana. Omugaruka mw'enshonga egi yona Matiti yaterera omuranga bukikwataho kureebeka ngu bateekaho emiringo ey'okurekyeraho okushiisha enyanja oba bakunagamu abicupa hamwe na n'obuveera. Eki nikiza kukyendeza enshonga ezi eziriyo niza kuteganisa emyaro eri omu district egi. Wamabya for example ebivera ebyeposho ebi bikana bya recycled ebyaleta ebyakolebwa mu some bags yabikolesibwa kuheka posho it can still yamabya baga yawo you can still use it to carry other things. Esha bottles we can recycle them and we get other good things out of them. For example soda bottles isikabishangana kwa even construction. Omugaruka mw'enshonga y'okunagijura ebitakujunda abebembezi b'ebyaro batiireho emyanya aho kunagamu za kasasiro ninga ebitakujunda kandi ebi bishemeye kuba nibikozesibwa abajubi hamwe n'abatuura abakutuura aha myaro egi. Byamarusibwaho but in our budget for this year we had planned enanga erirangire ntutwama bana a dumping site close to the landing site aho munduka ukawunze erinywa ebindu byawo omabunze erira mukavera omabunze erinywa kasoda kawo so you don't have to drop it down iwaenda iwakate komuchi omwa dumping site eyo. Owe bitakujunda birigumizamu kuba byakabi aha magara g'abantu obunwe bwire kureebeka ngu hiine ekyakorwa okurinda enyanja. Omakuru aga gashakwa Mateisa Komar Kasese.